Ole, clear tu zong zong te, kalau lom lai vek chewa. Davida thihna chung changa mi thiam zok ten. Thuthar zok an hmuh chhuah bel zela. Fingerprint te po an hmuh ne. Airfield tol thihna chung changa, LPS special report kha chingli tango. Point hi, chiar chok dapla, azwa, ngay dani siam donia. Amuna kala, engkim zir chiang ka ne, tol thihna tlen nuwa, voi thum lai ka kaltua, YouTuber ten an komna, ken kim deu vek bok. Thihna hiel atleng kha apoi takzeta, kami chhuak khan ama phurtu te chu sham ngei ni ro se. Pastor te hian kota rokani thu hi, khoya man report lo. Davida nu le du sakanu, ngei dam dil tura kalpo hi, an ngei dam thu an shil baka. Kumpon duty lama po, abiek saktur thu pastor hi na shil bok. Roktok tu chung ko pastor ten, ale linga, deu sole diriman tok ta dei mei hi, apoi takzet mei. An nilam hian zot tu anom miolo awangin, eng thu ma an soi chok lem lava, an chunga mi musit na lo tleng chu, lo se pui ruat tor lok mai ne. Mizo mi puite, kan kau khat lu tuk hi aron tia, azek solani mela, kan kam tam lu tuk hi, ti tumna ni om takane. In siam chat kan ngai, atua te tan po, tu thin trong le, ril rutina thai kan pos zung zunga. Mi ril rul liam kan ol sam lain atidam thai tu kan nile boksi lau. Zani khom tur kal thlai deu te chuan, Davida te thian tuan he, pastor ko tar chak kong puyan kal lai puan mo. In khom hi, daruk le chen vea, an trana. Dar saray le minisom pukwa vela an bang. Pastor ko tar rokan ito hi, in khom ban nuwa, pastor na puyin asama sabera. Bikin tuala, kaushan ni puy hau an kauvata. Aaw chula, pastor ko tar bulmaya, lengko chen tlang valte pon, an aaw thom shein, an tlan ve ngal tawng maya. Chumi te tlan chu, in khom bang chen khat chuan, rukru emotiin an zui chiem nge, pastor te hian asan payin, an ko tar rokan ito hi, khoya man report lau. Rei fe nuwa, tu te le, te hi, miswala ni lauti anin shet chhuak chia nge, heti lai hian in khom bang zinga, kumpon committee shoi tu te zinga mi te po, anoma. Maluka, Davida te chian dun pastor ko tar bul naya, muan omawang khan, mitring khat ten rukru emotia. Rukru zong ve thawanom lai khan, kutlang duty lam chuan, Davida te chian dun hi, an chenai na trangin, an lauman fel der to. Special reporter, Davida chung ten an chiama. Azong tlan ti te kha chu, thudik lawani thu alang chiang viaw. An thu soi kha, chik taga ngai tlak chuan, thuin kal zeu, Davida mai chien, shepa. Azong tlalawang ti vel chung chang asoina. Special report minute som li pangale, second som ni pali vel kha, en ula. Ama vekhian, minute som li panile second khat bora khan, Davida chu. Zandaruk le chen vea, anathok hoa, anua minute som vel lek achok le atia. Davida ina holai hian, te chu ina nom lo niin alanga, an thu soidana. Ma se VDP 10 an ron man hian, Davida hi pindana alo oma, te po ina an lo le vek toa. Khan chiem ang ten soya, in komban kha, dar ser lem sompukwa vel ania. Daria drik mayin Davida hi, ina lai VDP 10 an ron ko atile box hiya. Dusaka phay kha chuan, chokalo imek atiamoni kha. Dosai chu anum ti alang reng mai. VDP lam hian an chiem lova. An rin hel an thur ngal na lane he. Special reporter khan makti deu kanay nual mai. Davida nu te khan kamizana thiltleng kha soidu chin le zep chin an naini na lang tlata. Tin du saka nu le du saka thu soy inkal tlat te kha amak riyaw mai. Khayle in chet dar donang o pakhat na Davidan poisa ada na niya soy shang te. Ano soy dan o. Te hai buk noya. Minisom pathum le second som nga pathum anzuk ena an mulava kutan thlak chun zoma. Pani na tifin chunga minisom pali le second som nga ina anhan en koala an mulava an thin remin an vole vaka pathum na kau ka koltier minisom pasari le second som ni panga an kova an zota akol lau thua soya an oilova MHP an dop tir le a hi nutling puisi ingwanga VDP hian athu soi hearing lo ngian ne. Davida nu soidana khati khopa kutan thlak na sa poisa po alang ngei nia in soi sin engwanga anda na chungchanga. Do soi culture char ngian niang. Voi ni lai anda na chungchanga do tan soya. Chumia wang chon kutan tor tangek maya. Avoi thumna kau ka kol tiratia
ani lain ka kol lo tin tran lo kho ve sia helai hian makti deuh mai ka nei voi ni lai anda na chung changa do tan se wanga kutan thlak vak nuwa voi thum nan Davida te khan do tan se nun ngam do nem ne Davida mai che hi VDP lam ten an ring lo view ni na langa ama po hi dam doi ti mi ve thawani boka atho sen oi sak du lo po hi an dim om view lo tin pakhat hin ron sei ni tuna ran zik to pa hin voi thum lai kazuk en cheng to atia dot pho chap nge tak tak nge ti chu nakina hoin la result to ranga yang kharu rukna thlen hun lai vel khan Davida te hi pastor ko tarlam hoya kongan kal chuk lai hi dor pakhata CCTV atangin an langa an le chole lam ero alang mi lova ma se VDP ten an man lai khan ina an lo om deya o mai che ero anin lampana a ho cholam ero CCTV a alang thong special report a vek hian du sakanu saidanin hemini hian cheng zali min pea zumana tan cheng za ka pelea VDP haubula cheng sang khat min pe angina in saya boya min pe maila engang ni dot ka soite lulang ka ti ati kha ma se du saka hian Davidan cheng sang khat apek tho he run moi channelin an komna ngei po ala soi thlat maya ma se anu apek le pek lo thu sailo du sakanu po hi zu in sa ve tak ani bok tuna zir cheng tu pa hian azir chen mel view maya he thu po hi du sakanu hian zu in sa ve le ni na soi hai he thil po hi tak tak ani chuanin thil chui tur atampel zel don ane khaima o zoram puite hian mai thel kan nei ngei ni na lang tatlat mai le Davida te hi ashan pain kumpuan VDP te kota pastor te hian an pelawa ashan pain report po an siam mi alo anin rokani ti pastor nu puin a hmuh a au chulin bekin bulvela in khombang ho akawa an zinga kumpuan duty hroi tom te khan an lo shavia din hlel thela man an nei ti alang an din hlel hi adik ngei ni na lang bok hemi thua hian pastor te dem na tur pakhat ma omlo tin apostle pairon posania he thujik tu pa hian pastor lampang hi a chandau nge nia amaro chu voi thum lai ka zukal to kazir chinga te ve thlat maya oi tur nge oi lo tur ti ro chu hunin a hril tur anga yang Davida nu ten an fate an vok thi mai an lo wangin pastor ko tara pastor nena ngeidam dil turen kala an mani tong kamo vok thi tikhi vok hlum tin kanda saktalo mai special report min somni chhovel kha uluk takin ngai thlaula ta khan soilan dulo pakhat an nei bok Davida nu le du sakanu ten pastor ko taran pana pastor nena ngeidam dil turan kal hian dar som pani le minute nga bor velania pastor te hian in leng an la nei nge nge Davida nu le du sakanu an tlena thanga min nga vela kumpon duty lam mi pani hian du sakachu pastor kotara an lu dan vel soi turin pastor kotara an soi thla a he thu hi Davida nu te khan an soilang du mi alo du saka pastor kotara an soi lai hian Davida nu le ama du saka nu ngei po pastor kotara anom soita gang khan pastor te hian in lengdang an la nei bok pastor kotara an lu dan vel asoya pastor nena ngei dama dila pastor po hian ngai dama tun nuwa tisol to lo turin thu te lo cha bok heng thil thleng zong zong hi pastor family ni lo Davida emo du sak emote family jinga mi ni lo airfield veng mi ngei pastor kotara lo leng ten an shet pui veke ina sei bokani he post pa hian thil po se thodi kani chonin Davida nu khan do ta soi ti na ni dona amaro chu Davida nu hian do ta soi hi arinom si lo ne special report min somni le second somli perukna vela Davida nu yen pastor to soi ni om taka soi thunai tu te kota kapea ka thu engma om to lo engma ti theka nei to lo tin asoye ati te kha thudik zik thlok lo ni na langa pastor chon angai dam thlap thua shela hroi tu te po abiek tur thuin athla thlap bok Davida nu te an chuan nu lok dar som pani le min somni poko vela kumpuan lam hi a phone ngal nge nge khatinga kutin thlak le thil thleng dang kha pastor lam hian a hmain an shelo shim shim tin pastor kotara ngeidam dil tura an kal hian in thlarung le trideka kalangin ani soya ma se arilu deu hluta pastor nen ein nel thute a soilu deu luam ani mel a chancho pastor ta hian in leng an la nei thlata anu pui phei chuan ar ala pu nge nge pastor kotara tanga an chhuah hian Davida chu alo chat thlafel to ani mela an soidan mang hian pastor kotara tangin kan chhuaka waiting sita kan ngak deta Davida an ron zon chuka ti kha
kha thihna run thlak taka engma sei chok velo sakapui thiam chuan ngoi ringin alo se pui ro tor tlok tamai niin alange rorel tu te ma ngoi ringa isu ading reng te pokha minte se chok rum mai tiena post pairon posania ama hi chuan a hmuna akal chil ngei thua soitlat maya kanwa hmu pui velem silawa a soidan mang takhi chuanin pastor lampang hi aron fakto char chuani mela heng thlak sang hi anila thlaka hian ina anlu don an lon na plastic tuiziam oma hemi chunga hian an lon ni na langa cement bana hian invuanin an hnuaya vaimau khu tungin anin vuan phei ni na lang boka cement bana an von na po abal hi pastor ko tar hi kumina rong hnoi thar chawane slap chhun banga vapin phuilo phaya ka ko tirlai hi inchi thumvel zeta hlaiania invuan chungchuan olsam takin chetlak a theidon ani ventilation timayang o adar thlang hi ponlama perek te manga atlak lo nan asira kil kwalania olsam taka phoi mei thene dar thlang hi an phoya akal na phoin churte hi an la sona tuide na hian anda heta tang hian an lut ta ni na lang thlaka vek hian kongkhar lo lang atang hian an chuk nin he kongkhar hi kongkhar pui ni lovin asir chaukalama tanga chhuana ne emergency exist tila adik berang tunlai presbyterian pastor kotar sakthara chuan hetiang hian an siam vek nu berin kongka in hongle chhor lo ko ho a hmuh khan au chuak ta kha an renga pastor kotar rok aninge yem ti chu hunri lo te a hian science thiam na mang nge yan nem nge nonin om dona cement ban an lon na ni om taka son fingerprint nu chiania plastic tuizem chunga khan ke hniak nu chi ani boka heng thil te hi forensic mithiam ten anzir chiang meka tin Davida postmortem result le forensic result hi han chok se thil chu achim viwang chu he thu hi pastor ka tan ngor na lamwang ani lawa mi puite hian thu dik kan hriata clear na tlang sang kan man thiam thei nana ti kanie tin mi puite pon Davida te kan le na ta om li hliani kan pek thei lo nun na in lak sakhi apoilu tuklat chuti rolin thu dik hi hret ve tum taila la theile chan hei zok an ni awanga aponga puya loin khong isiaka midang tel ru hliam zonga khosak kher hi chu athalo khop mai voina pastor din na thukhal tak soi thin te hi thil he rukru in ruta se chuan VDPM police lam apun lawang aman atiri ngal thoyang aum zia chu mikam tam kan tam le toka anule lam ngei to lo ka thil soin midang dal ru eng tin nge a hliam na tang ti te hi ngei to veila tin apostle pa hian ron saine ole comment section na ngei dan te indil ro thilom te non sei chodonia